maragashe mehmanani ayalo obar ainuti jendegand Gedan TV te pakana galaminain Gedan TV वती चारों को गुजदारों का यात्रा एक वसीला ही के दर्शान आज़ादी सर यकीन दारित वतीलास महलू के आसरातिया पत्नी बिश्तकार और कव्वा सियासी और मजहबी सरों का ना हमायनी जिंदे हयाल और ज़ुबाना अबर कनगे मौका और आसराती दंत गिदान टीवी चारों को उश्कनू कना में पर मेरे सलाम सरबता शरबंद हर जगह हर कुछ शातो गल बातित नौ के साल मरचिगी में त्रान मरागशे नौ के साले अवली मरागशे तहा मा गप कना मरुचि बलूच और बलूचिस्तान मरचिगी जावर हाल और बलूच सियासी पार्टी और बलूच दानिश्वरानी किरदानी सरा के अन्नीगे जावर हालानी तहा बलूच कौमी मूवमेंट या बलूच लिटरेचर या बलूच सहाफ़त कुजाम नेमग गाम जनगाएँ और कुजाम नेमग रवगाएँ हमें यहाँ तरह हमारा सरपदी दा मरुचिगी में दीवान था मलूटा रहता मैं दीवान मेहमान इंतरान मरागशे मजूरता वजह अनवर साजिदी साहब वो बलूचिस्तान बलूचानी था एक कोहना मशक्तो गुश्त कुर्त कने सीनियर सहाफ़ी एक तजज़िया नगार एक दानश्वरी कि बाबत मरचिमा चाहिए सरपदी ज़ूरा एक चूँकि ताल्लुक़ आई हुए अहवालकारी आए गो सहाफ़त आए और सहाफ़त बुनियाद सर के बलूचानी अवली बिंदा तम हमें जुस्तान करना कि सहाफ़त या अहवालकारी जीडा और जंजाल चियाँ या कहनी चैलेंजेस चियाँ इसी चिपत शागिर दो बलूच सियासी पार्टियाँ नहीं बाबता और बलूच कौमी मूवमेंट बाबता के इंटरनेशनल हवाले या रीजनल अंदरूनी तहतू की हवाले बलूच मूवमेंट आ रहे कि बलूच जुनज़र चहद तक दस्तरस हंसते कि रसाई हंसते कि तक कुछ तक आई पजीरा ही बुता ये पे में नगे के हालात ये 2000 सालाचे कधी आरा दरपेश न बुद्ध जो कि नू हसना या कि पेशा कोशिश बुगाएं द डेमोग्राफिक चेंज आ रहे बुगाएं द कल्चरल चेंज आ रहे बुगाएं द पॉलिटिकल पार्टियां ईशानी पॉलिटिकल कैरेक्टर हमा वाजकारा खत्म करता और हमा उर्दू एक लफ्ज़ के आ रहा है गुमाश्ता ईशाना होती गुमाश्ता और ये यस मैन पॉलिटिकल पार्टी ना ये हम फंड रेजिंग वाला एनजीओ था और आवनी का ईशानी था स्ट्रेटजी भी कमी है इसकी एक कोडे चुक शुमार बलूच समाज है एक कोडे एक तासे आप बोल तो 7 साल वफादार और कसते बक्काल और कुरान जंग पिड़ा कायम तो जंग दारगी ठीक है ना और तो मिन्नतवार वजह साजिदी साहब के शुमा वाहद कश्य तो मर्ची में दीवान आते मशवे एक बड़ी मिन्नत लगरा तो मैं हम मिन्नत जी माँ इस्लामी गप्पा को शिकायत है कि माँ जिता जिता सारा हालानी सर तो गप कना हन मर्ची की जावर हालानी बाबत भले तई ताल्लुक चूँकि अच्छे सहाफ़ी हैं हवालकार तो और बलूचिस्तान था बलूचानी तो सीनियर तरह सहाफ़ी और दानिश्वरानी तो जानक बे एक की बिंदा तमें चारों का ना आन रिकॉर्ड भी हमें यात्रा में जुस्त करने गए कि आन रिकॉर्ड एयर भी और बिजान में मरदम के इंतखाब अखबार तो डिक्लेरेशन या बिंदात कदीबू और अन्नू के ज़माना का कि डिजिटल दौर रहता इसी असरात शुमे वानों का निसरा कब तक है या इन वो जो इंतखाब है कुंगेज माँ को 1988 वक्ती की मायशी डिक्लेरेशन हब्बा चीज़ो पूरा हमा वक्ता चे हमा वहदे हुकूमत जो साहब रियासत यक इख्तलाफ है सरा आई मैं डिक्लेरेशन कैंसल को तो पदा आई बहाल करने को वास्ता एक साल मेरा दिगा लगत और माँ मई 2008 ये वती हाल था कि माँ मतलब शुरुआत करता हूँ जी जी अन्नी गुड़ा डिजिटल ज़माना के ताकि अन्नी एदा फतकम्मा गेंदगाएं ई जगह हमें प्रेस मीडिया सरबाज असर कपता के मखलूक़ात डिजिटल गुड़ शुमे इंतखाब वानों का निसरा या शुमे इंतखाब सरा असर कपता मरुचि के डिजिटल ज़माना का पेपर सरा फिर ये कि माँ हम होती डिजिटल कुर्ता जी और बाज़ जगह दस्तार कि मैं यानी 10 तरह सी और छोना बिजान चुके शुमा कोशी आ तो जरूर कपता मैं इस तरह कम तिर कपता
اور باقی ارچی کہ میں مزنے حالتا کا ان سر باز کپتا اور یقینا انچی دورے پیدا ہیں کہ بلکہ آپ پیپر لیس بھی نہیں ہوں وہ گڑا آ وقتا یعنی حالتا کہانی یہ صورت نبی جو نون نہیں جی یک وہ بعض ہیں جی ہاں ہمیں اسی طرح ماں گندگا چونکہ تو اب جب کہ حالات بدل بہ گئے ہیں ڈیجیٹلائز بہ گئے ہیں بولے ایک چیز میں چاہ رہا ہے کہ صحافی نیتا ہوں بعض صحافی یا کہ صحافی نما آرگنائزیشن تنظیم بلوچ نما گپا ہوں یا اوورال بلوچستان کا نما گپا ہوں کہ بگن جو سیاسی پارٹیاں نہیں وڑا بعض جگہ جو لانگ ٹرم پالیسی نیست کہ مردم برا جو مجموعی فائدہ ہے بدیاں شانی نزوری چھی ہیں مثلا اچھا متر مثال ایک دیاں مثال یہ کہ میں یہ کہوں کہ انو بلوچستان تہا انتخاب اخبار یا خرچ اخبار چھ لگائیں ہمارا آرکائیو نیست تھا انی بعض جی ہاں مردم من پرسنلی آتا جوست کرتا کہ تی انتخاب ہے تی جندے آرٹیکل کے چاپ بوتگاں 89 ہے یا کہ 92 ہے من ریسرچ کا نگایا پی ایچ ڈی کا نگایا ایم فل کا نگایا لوٹاں کے پولیٹیکل ایشوز ہیں سر آنی مستر سورس ہمیں اخبار انی یک جی ہاں اخبار یار آرکائیو نیست ہیں ودا چوشیں چیزیں شما کنک لوٹ گئے یا پرچے نبو گئیں جی ہاں میں کنک لوٹ گئے ہیں یکی تو یہ شن کہ بلکہ شما سرپدے ماں باز نگیگی حالت آنی تائیں انچک میں یہ دے جاورانی کہاں ہیں تو ہمیں پہ ماں ہم نگیگی حالت آنی تائیں اور بلکہ شمارا معلوم بھی کہ بلوچستان انو میں 2 ہمیں حالتا کا خالی اور دگن یہ جی جی دگن انچے کسان ہیں بلکہ ہمارا ڈمی ہمارا کچھ انچے بھی وہاں تو اور ماں ہما بتی میڑے تہاں ہیں ہما کی ماں ہما بندات خدا سمجھا نا اور پتہ یہ ہے کہ یک راستے ہیں بری یہ ہے بلکہ دنیا سرپد ہے پر ماں سرپد نہیں تھا اگر ماں سرپد بگوتے نا پورا ماں نیوز پیپر شکلہ نہیں آرتا ہوتی میڈیا 2 سال پیسرا یعنی کسی یہ فکر نہیں چپے میں انوویشن آ رہے ہیں دنیا میں تو ہمیں دورانا شما گندت انچکی ہم آوکتا کہ ہمیں موبائل فون شروع کو 92 غالبا شروع کو ریکسا شروع کو پورا یک مزنے یک ظاہر ہے کہ یک بدلیے یک سونامی یک طوفان ہر چیز ہمارے کچھ آیا ہوں تو ایک نیوز پیپر ہستا یہ کا ماں نا دیکھا ہم مردم بازے نہ کشتا تو ہم سرپد نہیں تھا دنیا بجانے مگر رو گئیں تو یہ شرح ماں شما کم علمی نازانتی اور ہما بیانڈ دا امیجنیشن ہما اسکل مارا نبوت گائی مطلب یہ جی اچھا پتہ یہ شک کہ ماں آختا بالکل ورنہ یہ جوشت تو ماں یہ سرپد نبوتا کہ یہ چونے ڈے ہے اسی چونے قانون اسی چونے دستور آیا ادا یک اچھی نیوز پیپر گنجائش است کیا حکومت آرہ ایراد بگی آئی پالیسی یعنی سرا تنقید پہ کام اور وطی مردمانی گپاں بجاں آونی جیڑا ہاں دیما بیاری آونی مشکلہ بیاری یہ تو وعدے کہ با اخبار شروع کو بلکہ شمارا معلوم ہے یا نہیں آفتہ بلوچستان 88 ٹوٹل ڈی پولیٹیسائز ہوتا میں 2 مزنے کی رہشون بودگا نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ خان اڈنی در ملک آیا تھا جی جی اور ادھا پاکستان ادا مارشل اللہ حکومت تھا یک ہمارا لوکل باڑیے یک سلسلے شروع کو پورا بائے ہمیں درا ہے مردم ہر چیز خستہ تھا یہ ہمیں کونسلر چیئرمین میئر وزیر گزیر متبرہ تو آواں کستے بلوچستان ہے ہمارا ہر چیز کی آئی بیک گراؤنڈ آئی ہسٹری اور بلوچانی جو آ رہا بالکل یلہ تھا وقت کے بعد انتخاب شروع کو پورا ماں پدا ہما بلوچانی
تاریخ ہے اودی جہد ترانگا مردمانہ آؤ اور بات کرتے ہیں جی زینات کہ شما بلوچستان تہائے گراؤنڈ ہے تو یہ گپی جک کے پیسرا کے تو گوشہ گئے تھے کہ میں جنجال ہنچوش کے بعضاں اور دومی ماں سرپت بوتگاں بعض دیر بعد کے ادا صحافتی آزادی ہے کہ صحافتی تو رولیں اپلائی کرنا کرے میں یک جستیش ہیں کہ منا بلوچستان صحافی یعنی ہنو منا صرف ٹاپ 3 سے مسترین جیڈا چھیاں آیا سیکورٹی مسئلہ ہیں یا کہ نیوز تک علاقہ دسترس نے ڈیجیٹلیں یا چی آزادی گپے آزادی نے استعمال ٹاپ 3 چیاں سے ایشن کے پتہ ادھر سنسرشپ ہے جی جی اور تو چیز وتی مرضیہ چیشن کرتا نہ کنے اور پتھر سولارز کدی کیا اور چھم مکپی پورا تو یک چیز دے اور بلکہ یہ شمارا معلوم ابھی وقت کہ یہ ڈے ہے نیشنل ایکشن پلانات کا پورا عوام فیصلہ کردا کہ ہما کے آوانی نزدیکا جو آوانی ڈے ہے مخالفاں آوانی کستن آوانا گلوریفائی کنک دا بھی تو لہذا عوام دراہیں تنظیمانی خبرانی ذرا اور لیڈرانی خبرانی شنک نظرہ پابندی اور یہ پابندی پر توثیق کرتا بلوچستان ہائی کورٹ کہ آ وقت آئی مستر واجہ قاضی عیسیٰ بوتا تو آئی مارا ادھر لوٹا تھا منا جس کو تگی منا چو پنجاب نہیں ارتگی منا ای دیما ادھر منی نام گتگی اور منا گشتگی کہ گجائن تی ہما تنظیم تو ہمرو آئی خبران دائے اور ہما واجہ کار کی نون لندن آئے ہماری نام گرتگی پورا باہر ہے وہ وجہ وچیر نے آئی زی لندن ایک مچی کرتا اور برچی اخبار آئی عکس بھی چابو تھا اور منگو آؤ تئی کزن ہے اوچو نہ جانے کیا گجائے تمانا چیز کو نہ گئے پورا ایشیا چی آئی باز بدبو اور آئی گو کی بھی کستے ہما کی ذمہ داری قبول کرنے گئے یک ہما حال ہے اس نے اچھائی دیگش مہیچی شنکر تو نہ کرنے تو ہما روچت کیا حال تاکانی یا حالانی یا فریڈم ایکسپریشن ہے قتل بود بلوچستان میں جی انی مکایا سیاسی جاور حال کے ہستے جاور حالانی سرم گندگائیں کہ شما بحیثیت سینئر صحافی یا تجزیہ کار یا کہ دانشور شو بلوچستان تا نشتے گندگائے تو ما گندگائیں کہ انی تو ما بلوچ منی چما انی بلوچ وتی زندگی یا تاریخ بدترین روچانی آماچیں تو یکنی مگی گندگائے کہ تو مطلب ایور تاریخ تجبر نبوتا یہ جست ما باز بار ریپیٹ کرتا کہ بلوچ وتی گسانی تہا سیف نہیں لوگانی تہا روا کو کوشک ای بلوچ نہ اقدار بوتا نہ اخلاقیات بوتا نہ بلوچ دشمنی نہیں تا ای لیول نہ بوتا کہ جن یادمان زالبولم برو بجائیں یا کہ گسانی تہا برو وقت کے وابا ماسانی دیما ای مطلب مستر دنیا مسترین جابریں کہ ماں سے دیما زاگا پوکوش یا کہ ارچی زی دست بلوٹی کو کنتے دومی نہیں مگا پتہ تو گندگا ہے کہ تی قومی ملکیت مڈی کی ہر چیز استاں آپ نیلام کنک بوئے گئے ہیں آپ بہا کنک بوئے گئے ہیں نو لیڈرشپ پہ کمی ہے اسمبلیاں نہیں تہا تو گندہ گئے کہ قانون پاس باں کمیٹی جوڑ باں عملی پر ہیچ چیز نہ بنتے ہیں نو عوام پبلک کا نو لاتے ہوا دا پیسر ایک ثابت کو دا کہ عوام وتی اما کشتگے مردم کے شہید ہوتے آیا نہ کنڈھوں کا نہ گنا در رہتا چو احتجاج واسطہ بازیں مطلب بغیر لیڈرہ بغیر پارٹیا بلوچ بیر کے چیرا آہتا شتا نو اے حالات چی کو شگایا کہ آیا پارلیمانی پارٹی یا کانپرس پارٹی ہوتی حکمت عملی تھا بدلی بیاراں یا کہ سرفے سانچے پارٹی کی ضرورت ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں بھی ایک کیش ہے کہ اگر اما شما ہمیں امیدہ داراں یہ پارٹی یا پارلیمانی پارٹی آ چیزیں کنا تو یک لمیٹڈ تھا محدود اور ایشیا کی دیما شتر نہ کنا اگر بروم پورا الیکشن کامیاب بوتا نہ کنا پورا اسمبلی آتا نہ کنا پورا وزیر اعلیٰ نہ بن پورا آوانا ہما چیز کے رسگائیں نہ رسی
तो ये उम्मीद दारग ही मनी खाला सही नहीं, अच्छी पार्टियां तो बिदारे चीजें। और तो बाकी ये शिक शुमान चुगो जी ये जी अंचु की बलूच कौम में आई जो 2000 साल जारी और मन ये लिखता ये पे में नगे के हालात ये 2000 साल कदी आ रहा दरपेश न बुतम जो कि नू हसना चल के पेशा अगर आई सरा खसिया यानी उर्श कुर्ता और पदाश होता नू आपे नहीं नू इदा मतलब ये शिक के आई बुनियाद खत्म करने की कोशिश बुगाएं, द डेमोग्राफिक चेंज आ रहे बुगाएं, इधर कल्चरल चेंज आ रहे बुगाएं, इधर कस्ते एथनिक क्लींजिंग बुगाएं और तई कस्ते यानी हमें देह जोग्राफिया बदल बुगाएं और आई नोकिया कस्ते आई हमा नाम एर कनक बुगाएं, साउथ बलूचिस्तान हमा वती नाम एर करता और नॉर्थ बलूचिस्तान गुजा ये मालूम नहीं, बल्कि देमा ईस्टर्न बलूचिस्तान नाम मेरे पे करना, वेस्टर्न बलूचिस्तान पे करना, इधर साउथ कुर्तगिश जी जी और जी जी ईशान तो हमें वती इदारा जी हमी हमी चीज़ें के तो कोशिश है कि मैसिव चेंज आएगा या कि डेमोग्राफिक चेंज है, हर्बनाइजेशन डिजिटलाइजेशन है नामे तरह के ग्वादर सीपे कची बाद इधर अन्नू आएगो गेंदक बूगा यहाँ तो अन्नू माए एक कंडीशन हो हालत गेंदक है वती बलोच और बलोच पार्टी यानी या तो बांधा ते रोज हमें एक चेंज के कायन ते बदली के कायन ते ग्वादर तहा फसल ग्वादर तहा नुशन यक की वैसे के ग्वादर आबादी के 6 लाख के 4 लाख की देगा 8 लाख 90 लाख देगा मर्दों की कारी इदा आबाद कर का कुड़े एवड़े चैलेंज यानी एवड़े आओ के चैलेंज अच्छा आई दुरुस्ता ची जी 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 दुरुस्ता ची मजने मिसाल कराची शुमदे में और माई उन्हें रिकॉर्डा चारेगा तो कि हम आफ्तां की ये देह जोड़ बूता यानी 47 आ तो कराची आबादी 6 लाख या कम गेश बूता और हम अंग्रेजा ने रिपोर्ट है हमारा साल है ये 50% पॉपुलेशन बलोच बूता ठीक है ना बलोची शुमाचे गिरद गए वक्त की शी यक को नेम 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो बलोचा नीचे तादाद है और ग्वादर तो बाद डिस्ट्रिक्ट के पूरा किस्ते आई पॉपुलेशन यक को नेम 2 लाख और अंचु की शुमा इधर जाने इधर केपीटी है के कार चलेगा बुद्धा तो आई था 6,000 मर्दुम इधर कस्ते पूरे अगर बुद्धा और यक के ही हमा खानदान तो पंच मर्दुम बिजन है तो आ 2 लाख बुद्धा मतलब वक्त की यानी ग्वादर पोर्ट फेडरल सब्जेक्ट है तो आप पोर्ट था भी यानी 20 तो 30,000 मर्दुम तो कार का ना हमें का खानदान तो कहत जी तो आ डंडा चुकाया पदा आवनी जगह इदारा पदा आवती हमा इदारा हानी यानी बुंजा जोड़ कर गया और बनी ख्याल हमेशा कि 10 साल था 1 मिलियन आई आबादी भी और 10 साल था ही बलोदगार भी होगा है ना अदा ये कि मैं अंचु के शमकशे एक सूबा या असम्बली इसी बास का ना ये जानत ने कि ये असम्बली कानून हम जोड़ करता कौन अथवा आज सूबाई असम्बलिया का इख्तियार है कि ये कानून जोड़ पिकंग हमा मर्दम डंडा चाहता आवना गेचेंकारी था भर दूरेगा हक ने यानी वोट देगा हक ने आवती कारा पिकना बरो लेकिन ये हम तुरस्ता या नजाम और पता दूमी अबर ये कि अंचे हालात का ये डे नहीं आई गो दुनियाए एक मस्तरे नु इस्तेमाल के नोके जोड़ बूता चीन हम गो नहीं है ना ये 2 बलाहे यानी ताकत और आई दे में बलोच है ताकि हस्त मनी गाला तो जोहदावती नहीं ली बाकी एक समय उम्मीदवार है कि अच्छी यानी पार्टियां सियासी पार्टियां आ तो बेकार है हाँ शुमा हमें गो कि यक दिगे अंची पार्टी भी कि आ खाली ह्यूमन राइट्स आनी बुनियादा या पॉलिटिकल राइट्स बुनियादा बगैर इलेक्शन ऐसा जरूरगा आ देमा बैठ बिल्कुल हंचे पार्टी मनी गाला जरूरत असते तो चले मना अच्छी जी तो एक किसी तो वस्ते के गिदान ट्विटर के गप कर गए थे तो
تو یک گپی جتگت کہ او کہ ای پارلیمانی پارٹی کے ہر چیز کے ہستا ہے اے شے جسٹ ان جی اوز آنی شکل کار کہیں یک ان جی اوز آن یہ مان لکھ کے تھا میری بارہ پاس ہاں جی اصل ہے کہ امی گپا کمو یک امی گپا کمو تچکا ووش کے چوڑا ان جی اوز ان وڑا اور دومی تئی چما یا قومی پارٹی ہے یا کہ قومی لیڈر ہے ہما کرائٹیریا چھی آئی تا ہما کجام کیریکٹر یا ہما چیز مان ببن کہ ہما قومی پارٹی گوشک بھی این جی او ایسے کہ من 22 سالہ چھ میں لکھ گا ہوں یہ کہ پولیٹیکل پارٹیاں ایشانی پولیٹیکل کیریکٹر ہما واجکارا ختم کرتا اور ہما اردو ایک لفظ کے آ رہا گوشن گماشتہ ایشانہ ہوتی گماشتہ جوڑ کرتا اور یہ یس مین ایشانی تا ہیچ وڑے جورت نے فہم نے ذانت نے یہ ہماری دیما ہیچ وڑے انکار کرتا نہ کرو انچو کو شبہ دیما ہے یہ واجکارا نی چکا حصہ ہست یعنی انچو کو ریکارڈک شتا تو ایشان کجا مدن یعنی اعتراض کرتا یا ایشانی ہما قومی اسمبلی یا سینیٹ یا صوبہ تا مدن آواز چس کرتا انچو خان پر یہ واسطہ فیس سیونگ واسطہ اور پدا ایشی کہ ایشانی انچو شمارا معلوم ہے کہ اسمبلی ممبرانہ یہ فنڈ رسا کبھی بلوچستان سی او 5 کروڑ یک ایم پی اے رسی اور ماں گندگاہ ہیں ہما اقسام کہ ہمیں ایم پی اے ہما نالی اسٹریٹ لائٹ ہمیں روڈ جوڑ کر گئے تو آیا یہ شانی کے استقار ہمیشہ تو پمیش کا ہمیں گشتا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہ یہ ہما فنڈ ریزنگ والا این جی اوز ہیں اور آوانی کارپد ہما ہیں چاہ کہ یہ وطی راج اتا ذاتکاری آرگا نیا اویرنس آرگا نیا آوانا ہیچ وڑے سوچ دے گا نیا اور یہ ہنچو نشتگان دست سرائیں اور ذران گرہ وطی ٹائمہ پاسا کرنا وجہ یہ تو آبو دومی شما گو کی چیک لیڈرشپ کوالٹی بھی جی جی اے پہ میں قوم میں اے پہ میں جاورانی تاہیں آئی لیڈر اے پہ میں با آہچ کمپرومائز مکنو اور آوانی یک تھچ کے موقفے بھی یک خبریں بھی چاہے آئی سر برو چاہے آئی جان برو وطی گپا چھے پدا مبی یہ وقتا میں کرا 2 مثال ہستے ہنچو کہ نواب خیربخش مریت اور ہنچو کہ پدا عمر آخری سا نواب اکبر خانت شروعات تو نواب اکبر خان ہمیں اسٹیبلشمنٹ سب ہوتا کیونکہ وہ دے آئی گو کہ بھی نو میں انچو منا انٹرو داتے گے منی بھوک پتائیں نو میں ساحل آئی میں ساحل شو میں وسائل شو تھا نو میں زندہ چھے مقصد ہے دا تو آئی پدا ہمارا ثابت کو تو آپ ہمیں لیڈر تو آتا رکھا لیکن ہنچے لیڈر بیت نو ورنہ نہیں ضرورت ہے جی بلے لیڈرشپ پہ تا آروچی میں گپا کرنا گیا تو میں نے مدام کو سیاسی منی پروگرام کے بعد گوڑ منی گپ ہمیشہ کہ لیڈرشپ میں مردمانی تا 2 چیز ہستا میں پارٹیاں نہیں تا میں اکثر گندگا آیا کہ بعض اگر آجوی رنگ آیا آئے نہیں تا ہوں ہستا یا کہ پارلیمانی آئے نہیں تا ہستا کہ مدام ویژنری نہیں ریئیکشنری زیادہ ہیں یک عملی بھی گوڑ ہماری حمایت تکنا یا مخالفت تکنا وہ تھی جندار ویژن نیستا باید یک لیڈرشپ وہ قدر قومی پارٹی گوشی گوڑا آپ 20 سالہ ساری یا 40 سالہ ساری بزان کے گوادر براک بائے گئیں بزان کے آر ایک پلان ہی بھی کہ توم پہ کشی ہوتی آؤ کی جنریشن ہے واسطہ تی لٹریچر ہے تھا دبے تھا اکیڈمیز چوشیں کار کرنا ہے کہ فرد آؤ کے نسلہ رفائے دبے دیں فارے ور بے سیاسی پارٹیوں ایوڑ نیا نو تو گندگا ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹی کے ہمیں اسمبلی نہیں تھا ہوتی ہمیں گپا کے کہنا گئے یک شکل لیا تھا کہ تو 5 سالہ تک مدت سوچے گئے ہم یہ قوم یہ نمائندگ بو گئے ہاتھ بعد طرح 50 سالہ سوچے گئی ہیں اب 10 سالہ سوچے گئی ہیں نو بلے میں پارٹیاں نیشے کہ بقول تیہ مسلم لیگ اور ایشانی درمیان فرق ہمیں آتر پاشنا کب تک کہ شوتی قومی کمنٹمنٹ یالا داتا وجہ من تو 92 جی جی من ہما یک اخبار ایک ایڈیشن کشتا ایتا لکھتا کہ 21st سنچری ساحل بلوچستان چو نبی ٹھیک ہے نا
بھلے میں لیڈر نہ چاہتا اچھا تو انچو کے شما گو ویژن کمی ہاں ایشانی تا اسٹریٹجی بھی کمی ہستی ٹھیک ہے نا اور ایشانی تا مطلب کہ چے ماں اسٹریٹجی تھی پہ کنا اور ماں چونے کے ہستے وتی حمایت حاصل پہ کنا دنا چے تہا چے گجا چے تو آئے بھی منع کمی گندگا کہتے ہیں اور ویژن تو ظاہر ہے کہ آپ مظر درجہ ہے لیڈر بے ماں انچک دنیا تا بوتا انچک لینن بوتا انچک ماؤ بوتا اور آوا کرستے ہوتی 50 سال 7 سال رندے کرستے سوچ کرتا انچو تپچار کی کیوبا ہے دوارا 60 سال بوتا لیکن ہمارا کاستروی پالیسی تنگی تو چل گئے کسی محتاج تو نہیں آزادی ہوتی آئی ہست لیکن اب میں مردم یہ پہ نیا اور ہمارا منی خیالہ یہ ہمیں کسان رکے ہمیں گزی رکے سیاست دانا نہیں بجایا ہمارا زانتکارا نہیں ہمارا استادہ نہیں ہمارا دانشورہ نہیں ہمارا فہمیدہ مردمانی ضرورت ہے جی یہ جو اور آنے منا ہمیں گپا کی تو جی سوری انچو تو کہتے تھے کہ ہمارا دانشورانی ہمارا رائٹرانی ایشانی زیادہ ضرورت ہے اسی من ایگری کرنا یہ گپا ماں بالکل مننا کہ ہر دنیا تو ہر کوئی راجانی تو کہ چاہ رہے دانشورانی یا رائٹرانی ایک بلائی کردی بوتا انی تو بحیثیت صحافی بحیثیت دانشور بلوچ دانشورانی کردہ چوں گندگائے وجہ چونکہ بلوچستان اکثر ڈکالہ نے بھی تو منا یہ علم دانش و زانتکاری یہ ڈکالے منا گندگا پہ میں ٹھیک ہے نا اور ایک مرد میں نہیں کہ آئی کوئی راہ دربری واسطہ کوئی چیزیں ہمارا تجویز زندہ تھا انچو ہمیں معلوم بھی کہ میں زانت گروتھ یک جگہ اوشتا تھا اور بڑی خیال ہے کہ یہ غلامی ہے وتی کور سما اگر یک قوم میں ہمیں مرحلہ چ گزگا بھی پورا کرتے آئی یعنی سیاست آئی معیشت آئی کلچر اور آئی دانشوری ہم اوشتی ایک جگہ اور پدا گڑان چے لتے مردم درکے تیا لیڈر درکے تیا آرہ دیما برم تو یہ یعنی 2006 بگن ایک جوز نو نے شروع ہوتا ہمیں کہ نو گزگ آئے مطلب ہما کی مزاحمتی جی جی تو ادب ہے آ شاعری صورت موجود ہے ٹھیک ہے نا آ تئی رجانگ یا تئی فکشن یا چونا نمشت کنکتا موجود ہے شاعری باز بوتا اور جی منی کہا شاعری آسان ہے اور شاعری باز کم مردم وانا اور باز کم مردمانی تاثر بھی اور تحریر کی بلک ہے بڑا گیشتر مردمانی تاثر بھی لیکن چشے یہ چیزیں نبوتا اور یعنی یہ لکھ کو پڑھے رڑا کوئی مزاحمیں تھی جوہد منگندگا منا نئے دن اور پدا ایشے کی ماں وقت ہنچو پسنچ کے ناکام بوتگا کیا کہ یہ ڈے ہے تھا تو فریڈم ایکسپریشن کرنی ماں وتی گپا جنی وتی قوم گپا جنی وتی ڈے تا گپا جنی آئی گنجائش نہیں ہے مقصد بوجھا کہ ماں کسانے حضمتیں کنا اگرچہ ماں ایڈورٹائزمنٹ بھی ضرورتا خدام ہمارا بعض مشکل پیش رکھتا خدام ہمارا شان ندا تھا اور ماں وس کرتا بعض اسٹرگل کرتا شان کنونس کرنے کی کوشش کرتا تاکہ آخران مشنا بھائی شما میں مردم نہیں ہوں شما اگر ماں شمارا پنڈگی دیں ہم تو ٹھیک ہے شما حق نہیں ٹھیک ہے نا تو لہذا ماں یک جگہ ماں ہم اوشتا تھا اور ماں ہم دیما نشتا اور سمجھ کہ میں ہم ویژن صحیح نہ اور اے بزان کہ میں ہم اسٹریٹجی کوئی یہ پہ میں نسبت ماں کوئی دگہ جاگے بروں کوئی دگہ چیزیں پہ کروں بلے ماں وتی میدان یلا نظر تھا اور اچھی کہ میں دستہ بودا یا کنچے وقت بودا کہ یہ ہما واجہ کاریالی میڈیا بودا تو میں یہ اچھی کی علاقہ ہستا مثلا کیچ علاقہ ہیں مقران ہر جگہ کے ہستے ہیں ہر دمگی ہستے ہیں یا پنجگور ہستے ہیں یا دال بندے ہستے ہیں یا کوہ سلیمان ہستے ہیں یا تفتان ہستے یا میں ایسٹر بلوچستان ہستے آوانی خبر شنگ نہ کرتا گا ان کو
وقتے کی ماں یہ علاقانی خبر شنک کنک شروع کو بڑا مجبور بو تک ہمارا فالو پہ کرنا اچھا وہاں پہ کچھ کہا تھا جی جی میں کسا کے کنٹریبیوشن ہمیشہ بلوچ وتی حالہ صحیح ہے ہر جگہ کہ میں اور پتہ یک عجیب گپ پہ کہ بلوچ قوما وتی تاریخ تک کوئی ادارہ جوڑنا پڑتا اور میں خیالت کہ میں یک ادارہ جوڑو کا نا جو سال چل گا دے میں آئی کوئی میرا مستقبل معلوم نہیں ترجستے کنا نوکتے رہیں جاور حال کے مرچی خبر ونت کا نیوز ہے کہ تربتا کہ پاکستانی کارندہ نیمگا سرکار نیمگا شہر تہا سٹی تہا شش جاگہ باڑ جنک بوتا یہ باڑ پیسرا باڑرا جنک بوتا کے تن دیگا یک حال ایشیں کہ پنجگور اور گچک وہ یکیں پنجگور گچک تحصیل ہے پنجگور اور گچکے مردمانہ ایک گچکے مردمانہ پنجگور آئے گئے واسطہ ٹوکن گرگ لوٹی اور ساری آئین ہوتی ہمارے ہر چیز کے زور گر ہو گئے راشن یا درہا آر نوشتہ کا وہ ایف سی اے کراچی اپرو گرگ لوٹا پدا ہمیں سامان جلد ابزوری بھی ہے ای کچا تک آہتا زندگی کے تو وتی علاقہ نہیں تھا لوگ تا باڑ جنک بہ گئے یا کہ یک شہریت دومی شہرت تو انٹری بوت کرت نہ کنے ای چیاں بو گئے یہ سیکورٹی نامے سر بو گئے یا کہ نفسیاتی دباؤ سر بو گئے یہ چیاں شنی چی میسج دے لوٹاں اور یک دیکھے چیز یہ آون یک مزوری ہے دے میں آئی گئے اسی چیز کہ ہم جو ہما جوت کے ٹچ کر رہو گئے تو مطلب آرہ دارک اچھا وہ بھوگا نہیں یہ مزوری ماولی دے میں آئی گئے ہاں مطلب دیکھیں ایک جستے گوادر حوالے کا نا کہ گوادر ہے ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے انڈسٹریز نام ہے انڈسٹریلائز جوڑ بوت گا شنی سرن بو گا یہ بازیں بلوچانی زمین کے ادھر سے برگ بوت گا یہ کیا داتا گا یہ زمین ہے نا اور 50% بلوچانی زمین برگ بوتا اور کے با اختیارات کیا گونا جی اودیا یہ بوتا کہ اودیا پرائیویٹ کمپنی آتا گا اور میں لوکل مردمانہ ریپین تھا یک مثال مطلب دی چونکہ میں میریٹ والا ہستے ہیں صدر الدین آشوانی آئی میں ایک واجکاری 10,000 ایکڑ زمین دوتا اچھا بلے پدا دیگا آتا گا اور آوانا چمہ بند کرتا ہر جائے کشن رستا زمین آوا گرتا اور ہاؤسنگ سوسائٹی جوڑ کو تھا جو آوانی کوئی وجود اور میں معلومات کے مطابق اور آوا گوادر سب ڈیویژن سر جمعیہ مرکتا اور پسنی یہ تیاب ہم ادا ہم آنی پروگرام ہستے ہیں اور جینیا ہم ہستے ہیں اور ماڈا چپیسرا ہم آنی دستا ہیں تو ایشا یعنی رضا پزور پرائیویٹ طریقہ پر سرکاری طریقہ ڈسٹرکٹ کے زمینانہ مرتا اور ہما مردم کے ہمودہ نشتگاں آپ منی کھلا باز کم دکارا یا ہما جو ہما روگانی تا نشتگاں اور وقت کہ جس پلیس بولتا ہونا لڈک کپ بڑا ہمارا دیکھے جاگا نہیں پتا جی مطلب دیکھے جس دیکھا نا بیسی تے دانشور تو گوشت کنے کہ ہما بلوچ کے قومی ریاستی تشکیل دے گے جوہدایاں آئینی مسترین چیلنجز چیاں ہیں چیلنج تو ہمیشہ کہ ہمیں ایک مزنے یعنی طاقت ہما کے استعمال ہیں اور پتہ دومی خبر یہ ہے چونکہ دنیا دیکھ طاقت سپورٹ دے گئے نا یا میں واجکار آوانی سپورٹ گرا گا تھا ناکام بوتا گا یا انہیں اسٹریٹجی کامیاب نمون تھا چاکہ ایو کا میں پہلمی قوم ایو کا ایک کسی مزنے زور آورانگو یعنی آئی میڈگ اب تو بعض مزنے کاری اور یہ پہ گنوں کی جنگ آئیں تو ایشانی جنگ آنا یک دیگر رخی دے گا لوٹی کہ در ملکاں بروا اور ہمیں چیزاں دیما ایر پکنا اور دنیا دلگوشہ بیارا اور ہر جائے کہ آونا کمک کے مدد رسی آرہ بزورا تو یہ یعنی نام تا نبی کہ نگے گی جاورانی وجہ چے تنگی اسی تا اتنا زیادہ کامیاب نہ یا دنیا دیگا ہما کی مزنے دے ہاں تو یہ ریجن ہے تا
آوانی انٹرسٹ دیگر جو ما سرپت بوگانا یا ساجد صاحب انچک مگندگاں کہ ریاست نیمگا ہیومن رائٹس سے حوالے ہوں کمو کب کنا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن سک باز بوتگ بلوچ جونزے حوالے تو چارے کہ بلوچ حوالے تو چارے گوڑا ہر وقت مطلب لیڈرشپ پر آؤں چھوٹی مخلوقات عام پاپولیشن مردمان چی دور کنگ اور پتہ یہ ہر چیز کے بے گئے یہ حوالے تو چی گوشے کہ بلوچ موومنٹ حوالے اما انٹرنیشنل یا کہ ریجنل قوتانی رسپانس نبوگے سبب چی ہیں یا تو چوں گندیان رسپانس ہنو بنی کہا یہ تو میں واجکارانی ناکامی میں رہشور جو ہستا ہنچے کو اسٹریٹجی پکنا کہ یہ ہما کی ریجنل پاور آوانی دیما ہوتی مسئلہ بیارا اور ہما کی ظلم زورا کی بوگائیں آواں بیارا اور پدا کست دنیا مزنے ملکانی دیما بیارا یار یہ تو طرح کرنگی کتاو نکن ہے تو دنیا صحیح ہے نہ بھی جی تئی چما ہنو بلوچ قومی جوہدے نزوری چی ہاں نزوری ایشن کی آوانی تا اتفاقی نہیں دیگر نزوری ایشن کی ہما کے سیاسی اترا لیڈر گشاں یا رہشور گشاں بعض جگہ تقسیم اور ہمیں زوراکیہ نہ لیجٹمیسی کس دے گئے وقت ہے کہ الیکشن کی بہر زورا اور وزیر اعلیٰ وزیر بند تو دنیا بھی ادھر تو جمہوری ڈیموکریٹک پروسیس چل گئے اور چشے حالت نہ کہ ادھر الیکشن مبا تو یہ ہم یک نزوری ہے دوسری نزوری ایشے میں قومتا وانک ازانک کم میں رہتا اسکل کم میں اور میں کہتے اکانومی کمزور ہیں یہ ہم ظاہر افیکٹ کرنا ایک جوہدے رہا تو بائدن کے اولیاء یہ ہما کی جوہد کنگا ہیں پیڑا وطیتا یا کوئی بیارا اور پدا بائدن کہ ہما کی یہ وہ سرکار ابو نا آہد دا تمہارا وہاں کہ وطی پادا وط بگڑنا یعنی یک ممکن ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن ہے جوڑ بی بی یا بوتکم تو یہ ہم کس سے نزوری منگندگاں منا کھائے ہیں اور باقی یہ شک کہ نو ہما گستگی کے جوہد مات دیس لگا ہما کی بٹوی وقتا بوتا یا پیشہ کے عجیب خانی وقتا بوتا تو ماں کسان بودگا تو مات دیس لگا تو وقتا بلوچ یہ جوہد ایک کا یعنی چی نبوتا ہے پبلسٹی نو پائم نئے نو دنیا صحیح ہے ادھا چھ بھوگائیں ادھا چوہون تچگائیں ادھا زہگانی سرا ظالبولانی سرا چھ وڑے کستے حالت تے بھلے سپورٹ کرگانا بس ہمیں مسئلہ ہے جی ساجد صاحب تھی میں نتوارا متی بعض وقت نظور میں یک جو ترنگا تھا نا کہ بحیثیت دانشور تو ہم جونز کے بہ گئے جوہد بہ گئے ہیں یا کہ بلوچ قومی مسئلہ ہاں یا کہ موومنٹ ہاں تو چی وشے کہ بلوچ سماجی اقدار بلوچ قومی نفسیات و بلوچ لیڈرشپ رویہ چوں متاثر کرنا گئے تو چی سرپد بے کہ بلوچ سماجی اقدار یا قومی گجام لیڈرشپ پہ گوشی ہر کس کے کمان کرنے گئے جتا پارٹیاں نہیں ہے کہ قومی جوہدارا چوں متاثر کرنے جوستشی کے قومی جوہد و دیکھ چیزیں آپ پیڑا بو گائیں قومی جوہد آپ پیڑا بو گائیں اسمبلیانی یا شہرانی تا نہیں نہ مہمائی گپاؤں آیا ہمیں سماجی اقدار تحریک خاطرہ نقصان دہ یا فائدہ مند مہما قومی جوہدے گپاؤں اسمبلی نا بلوچ ہے یک کوڈ ہے انچو کشمہ زارت بلوچ سماج ہے یک کوڈ ہے یک تاسے آپ بور تو 7 سال وفا بدار جی اور کستے ہیں بقال اور قرآن جنگ پڑا قائم تو جنگ دارگی ٹھیک ہے نا اور کستے ہیں ہنچو کے ظالبول عزت دے تو یہ بلوچ کوڈ ہے ایشی کستے سرا ایشی برجہ دارگ بہت ضروری ہے اور پتہ یہ میں واجکار حرکت کے ہستے ہما کے نزور مردمہ اگر اچھا وہاں غلطی ہے بوتا تو باید آوانا بخش پہ کرنا
वती दिला मजन पे कना और गेश्तर मर्द गोंता ब्यारा क्या कि एक जो दस्ते ये जुस्क रोगा है ये तजू न पुटी ये देर रहो और बाइडेन के यानी ये पे में चीज आई था बीबी और वती हमा बाकी वैल्यूज आ यला देख मदन चाहे कैसे भी जी जी मिन्नतवार वजह माँ एक बार पता थी मिन्नत तक कि तो आते मारा बात सरपदीदा और वती वाहदा शगिदान ये बात शुमा मैंने तुम्हारा शुमा बना ये मौका दा जी शरफमंदा चुशमा गोश दर गए वजह अनवर साजिदी साहब हमें गप्पा गुशगा या कि बलोच मुदाम जिंदमान तहा या कि करना च पेसर अगन जंगी बूता और अगन जुदा जानक बूता आई एक वती एक हैसियत बिस्तारी बूता हमें हाथर कि आई वती कोड बूतगा आई वती एथिक्स बूतगा आई वती जिंदे कानून बूतगा कि हमा कानूनानी पाबंद बूता और वती समाजी वती शागिर्दी इकदारानी पाबंद बूता और वती कौमी जंग और कौमी कल्चर और कौमी रवायत और जिंदमान दीमा बुरता गमी दांका मरुचि की मवाद पास आसर भी ता दीमे मरागश जिंदमान शुमे वश बात